La maggior parte sono naiaresi da queixes. L'alziamo un po'. Sentiamo i forti, no? Poi spunta il sole, i colori si donano all'alchimia. Un amor se estuvo por terra mia. Che un po' che vede il gas. Il t'aveu de t'adasciar lo corridor. Tu sei la mare mia, o begli alguer. T'encarris del cor i cada dia. Io preghi per a tu, o guarda mia. Le tu ricorda che t'ha volver. A così t'ha present, o país meu. A tot sagrada estar. Sents una terra inspirada de Déu. Altre al món com a tu no n'hi ha. Hi ha una altra estrofa. Un'altra volta, dai, mostro giù. Al cor meu t'atenchi, t'ha volver. Un tros de llenya des del carrer, quatre targetes i lo paper, dos platarets per fer xic-xac i le pistalló no mastrac. Viva l'orquestra de la Parrera, un passamant mirant enrere, així la minyunya se'n va i una cançó mos deixarà. Una guitarra vermella i groga, dos faldarols i una corroga. Les cançons alguer són una tradició antiga, de sempre. Cantem de sempre, de quan cantem en català de sempre. Les cançons a l'Alguer han salvat la llengua i poden encara salvar la llengua. Per mi, per ara, per aquest moment, és l'únic vehicle és la cançó. I una cançó mos deixarà. A la Plataforma per la Llengua ens en vam adonar del potencial de la cançó a l'Alguer com a veritable vehicle de recuperació de la llengua en generacions més joves. Llavors vam pensar, què podem fer? I així és com va sorgir la idea de fer el llibredisc de Mans Manetes amb la participació de nens i nenes algueresos i també artistes de tot el domini lingüístic. El projecte Mans Manetes és això, i vam pensar en fer diferents concerts a l'Alguer, a Barcelona, i vam parlar amb Barnassans. Barnassans és un projecte cultural i a més és una trobada dels cantautors, especialment dels països catalans. Aleshores, la defensa de la llengua i la cultura catalana forma part de l'ADN del Barnassans. Merda, merda, merda! I un pentagrama com un carrer de Barcelona fins a l'Alguer, amb les notes d'una cançó
Também se nosaltres parliamo magari in casa, ells no tenen facilitat amb aquesta llengua. És més fàcil cantar. És més Cantar fàcil que no cantar. parlar. Sì. Cantanti noi a vergogna, parlanti a vergogna. La canzone nos aggiura appella che gli apporde de non saber dire a belle paraules. Sì, també aquesta cosa, també si tenen les paraules com són en casa, però sempre hi ha qualcosa que no resistin a ripetir bé o quan ti ripetin tenen sempre por de sbagliare. Fi dos contas i diem palau, come divertimenti, no, Manco cantau, provare. cantemo. Y una canción muy rara. Sofia Cadoni. Bella questo pezzo. È difficile trovare più di nostro, non si trova il mio. Infatti sgarra un po' perché canta tinta, poi passa il tinta. Yo creí que era tú, oh terra mia. Le tocchi corda preghi la volver. A te da presento mais meu. A tu sagrada sa. Sei una terra ispirata Deu, al mondo come tu non dirà. Oh, La pituzza che io disco, sì, dai. Le mie canzoni, sai, Garisa, il y a un'infinità di canzoni. Da Speltata, Morena mia, Aighe mia, Lu Pascarù, e tutti le canzoni. Ciao! E allora Vanio che cantava a Manusardo. Così la Garisa per me, e tutti, se nasa anche nosaltres. Abbiamo parlato sempre quella lingua. Soltanto che lingua a scuola, possiamo parlare l'italiano, e allora un po' si dimentica la lingua, non sono tutti sa che la parlano, la gente anziana, tutti. Ma lo smignoni, també in casa ormai, va tutti l'italiano. E a Maltenza sparisce. Io penso, quanto muoiono gli anziani. È difficile che siano mignoni che parlino proprio come nosaltres, ecco. Prima invece no, alle bottiglie tutte le donne anziane, la Garisa parlava e boh. Non aveva altre lingue, ecco. Ma raccolta la mamma, arrivava il malcatti, tirava a Vabbè, ma era che siamo andati a non che cosa cantavo. Stai a cantare una canzone. Tipo? Pippola che t'aggrada. La donna mia è timida e gatosa, come la palgeria quante scusa. Ma che gli amantassero è una cosa, che la catora un dia malattia. E scatosa e Ciao.
més o menys un 30% dels algaresos saben parlar bé en algarès. El problema més gran que té l'algarès és que el procés de trencament del passatge intergeneracional de la llengua è sempre més evident. Avui solament entre el 3 i 4% dels genitors més joves passen aquesta llengua als propris fills. Per això, in prospettiva, nosaltres sabem que se la situazione non cambia, l'algarès è destinata a scomparire. L'algarès, naturalmente, ara sta vivendo un momento di difficoltà quasi definitiva. Abbiamo detto, è come uno yogurt conservato all'interno di un frigorifero, usato di MHC, e te la data di scadenza che è già passata. Ma, come tante volte capita, lo yogurt conservato al frigorifero, anche se la scadenza è passata, è ancora buono. Si ma pochi casa, la donna mia si rivega cosa, quando è la palgiaria, quando è scuvara, ma tenere gli amanda sol è una cosa, che la gattola un dia manda tirada, es curiosa e convida, hasta sempre al carrer, L'alguerès, el català de l'Alguer, ha estat una llengua de transmissió oral, no? I per tant la música, d'alguna manera, en aquells moments d'estar junts la comunitat, en què se trobaven la gent per a celebrar alguna cosa, sorgia de manera natural la música tradicional de l'Alguer, no? I per tant ha servit per això, per a crear comunitat, per a crear sentit d'identitat i de pertinença, no? Es va fer aquí a l'Alguer un concert per la pau dedicat als atemptats de Barcelona i de Cambrils. En el programa hi havia una cançó tradicional algueresa, l'Onasaiolo, no? Tot el concert va ser molt contingut, molt bonic, molt emocionant, però quan va arribar el moment que els músics van tocar aquesta cançó, tot i que era una versió instrumental, tu senties en el públic una reacció de dir, aquesta és la nostra, no? Aquesta és la que ens fa a tots ser un poble, no? Una ciutat diferent de la resta de les ciutats de Sardenya, no? Parliamo in algarès perché anche è la nostra storia. L'algarès sta parlando in català dell'Alguer già da 650 anni. È un miracolo. Non penso che al mondo sia un fenomeno con l'Alguer, perché di MHC non hanno rapporti politici, di MHC amara patria, di MHC, patria culturale, non che dire. Che è ciò che si mantengo. Els algaresos necessiten de conèixer la seva història. Jo penso que è solo una incoscienza del che è l'Alguer, di che è stato il processo storico che ha portato a questa lingua a essere parlata fins de tothom, fins als 50 e 60, non penso che sia possibile salvarla. Això és important, que comprenguin que non si misurats a un punt de la Sardegna, ma che davanti dell'Alguer è un món che parla català. Santa, 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 Santa Ryan, Santa, Santa Ryanair, salva l'Algarès, salva l'Algarès, salva... Sono Marcel Farinelli, soc historiador e nascut a l'Alguer i visc a Barcelona des del 2006. Soc la Yasmin Bradi, soc de l'Alguer, tinc 40 anys i soc cantant. I visc aquí a Barcelona da fa més o menys un any i mig. Per a mi il fet d'aver vingut aquí a Barcelona ha sigut el fet que m'ha fet descobrir
l'importanza dell'algarès, del català. Siamo solo 50 euros de poltrona. Ens disposem a anar cap a l'Alguer perquè presentem un disc que es diu Mans Manetes, que és un disc de cançons alguereses, però el problema és que avui som a Barcelona, però abans no arribarem a l'Alguer, passaran no sé quantes hores, perquè com que no tenim cap vol directe, doncs haurem de fer una escala a Milà, després a Milà ens haurem d'estar una bona estona a l'aeroport, no sé pas què farem, llegirem, cantarem, si convé, i després fins a arribar a l'Alguer, que seran ja doncs, hores avançades a la nit. És el problema de no tenir un vol directe. Hi ha la cançó, sí, del Claudio Sanna, que diu Santa Ryanair i ara Santa Vueling, i necessitem, clar, anar ràpidament, no podem anar sol amb el barco, amb el vaixell, 13 hores són moltes. Recordo que arribant a Barcelona vaig fer l'esmorzar in una cafeteria al CCCB i recordo perfectament que m'ha estranyat veure aquesta petita publicació, La Butxaca. Jo la vaig llegir i era la primera vegada que llegia en català i m'enterava quasi gairebé de tot. I a partir d'allà sempre més vaig tenir la convinció que aquella llengua que per mi quan estava a l'Alguer no era important, sí que en realitat tenia importància. Per Barcelona-Girona, imbarco immediato. El meu pare és algarès i la meva mare és alemana. Doncs jo en casa parlava alemà i italià. I el meu pare parlava algarès amb la meva iaia i amb el meu iaio, amb els tios. Doncs era una tercera llengua que jo no parlava quan era petita, però sempre l'he cantata. I amb la música ha passat això que ha divengut una tercera llengua i això l'he sentit molt aquí. Al principi, els primers dies que estava aquí, en tenir les dones diuen vaig a comprar el pa, vaig a la botiga a comprar el pa. Em sortia realment una emoció i he sentit que per mi l'algarès és una altra llengua nativa. A mi m'ha agradat molt, assai, diem aquí l'Alguer, aquest projecte, per això he donat l'adhesió. Perché crec que sigui la primera volta che si fa un disco dedicato a Mignons a l'Alguer. Se n'han fet altres, però aquest és un projecte que m'agrada perquè és pensat bé. És pensat perquè aquest disco anirà a totes les escoles i a totes les famílies de l'Alguer. Doncs tots tangaran aquest disco distribuït gratuïtament. És la primera volta que se fa una operació així. Anem al camí de Villanova, trobem-la demorando a Colivanova. Amics de Junivel, hi havia un animal, fugit senyora Carminal, i fugir l'upaldà se n'és fugit i la casa se l'ha mangiat, la dueña me n'ha cacciat, que he tallat un bruninat. Aquest disc no és un disc de folklore, és un disc de música tradicional. És a dir, que la diferència entre el folklore i la tradició és que la tradició és viu i continua viu. I doncs, de fet, aquest disc fa part de la tradició i intentem de fer evoluar una miqueta aquestes cançons tradicionals a través d'una manera de difendre i d'arranjar i de representar al públic cançons que tothom coneix a l'Alguer. Agafar cosa tradicional, agafar cosa pròpia i donar-li una estètica que als nens els hi entri força bé. Jo el que vull és que el nen arribi a avorrir aquell disco de les vegades que l'ha escoltat.
Les cançons de la mainada són les primeres de les cançons que un canta. Les cançons de mainada, aquestes, comencen a forjar el que és la referència cultural del que després serà una ciutadana, un ciutadà, del que serà un habitant d'un lloc. Hi ha tot un repertori i un cançoner alguerès que és superinteressant i que evidentment aquí es coneix, però en altres llocs on es parla la mateixa llengua no es coneix. El català que es parla a l'Alguer és molt important pel català en el seu conjunt. Primer perquè porta un seguit de mots que han quedat, diguéssim, aquí i que els retornen a la llengua mare, que és tota plegada, és a dir, un seguit de mots que nosaltres havíem caigut en desús i que nosaltres, a partir d'aquí també els recuperem, és a dir, que no només fem, és una anada i tornada sempre. En segon lloc, nosaltres crec que el que li podem aportar és, diguéssim, que no estan sols, sinó que formen part d'un univers de més de 10 milions de ciutadans i ciutadanes europeus que tenim la mateixa llengua i la mateixa cultura. Per l'unitat de la llengua, perquè l'Alguer és important, com és el català de Tarragona, com és el català de Barcelona, de les Illes Balears, de Girona, dels Pirineus, de tot el Rosselló, la de València, és clar. Col·laboracions d'artistes i no sols algueresos, de manera que els algueresos puguin entendre accents que normalment a l'Alguer no s'entenen, com un valencià, un mallorquí. L'instrument no és meu i per tant és un poc estrany, però com veieu compartim tot, compartim llengua i compartim instruments també. Este és un poema de Vicent Andrés Estellés, que és un poeta de València. En el moment en què poses els peus per primera vegada en l'Alguer, te n'adones de com és de rica la llengua que tenim, no? Bàsicament perquè escoltes un dialecte que havies estudiat als llibres i que de sobte ho veus viu, ho veus en els xiquets i xiquetes, o els minyons i minyones que diuen així, cantant unes cançons que són absolutament centenàries, no? I a més, l'interès que causa, no? Perquè quan ens van dir que n'hi havia 2 passes i que estaven totes les entrades venudes pràcticament, vol dir que sí que n'hi ha un interès per part del poble, no? En la llengua i en la cultura. És a dir, moltes vegades són qüestions de prejudicis nostres, no? De com veiem les coses des de molts quilòmetres enllà i la idea que ens fem, no? I quan arribes així i poses els peus veus que no és així. Potser la llengua no tingui la presència que té en altres punts del territori, del domini lingüístic, però que al mateix temps està viva. El més meu, molt més meua que la vida, amb mi va i amb mi se'n ve. És la meua mà i és la mà del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. L'estrofa del mig jo no canta i que siga el violí... Ah, vols fer? No? En quin punt de la cançó? Perquè el text que fa la. Això en lloc de fer en el la, que siga el violí que porta la melodia. Allò de gravar discos està molt bé perquè facilita molt la feina perquè la gent pugui escoltar-ho, però com el directe no n'hi ha res i tu estàs sopant damunt amb els músics amb els que vas a interactuar després dalt d'un escenari i que de sobte nasquen complicitats, és brutal. Jo tinc un amor petita que trau els peus dels bolquers, només tinc la meua mort i no necessita res. Jo tinc un amor petita i és d'allò meu el més meu, molt més meua que la vida, amb mi va i amb mi se'n ve. És la meua mà i és la mà del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger, de la llimera i la parra i la flor del taronger. El que hem constatat aquí a l'Alguer és que tothom canta. Tothom espera escoltar una cançó. És molt sorprenent amb la facilitat amb què pots convèncer una persona perquè canti.
on estigui, com estigui fent de forner, te'l trobis al mig d'un carrer, i això per mi és brutal. Lo país meu és tu, alguém mia. Tavul mes vede una cosa rara. Tu sei la vita mia, tu sei la mare, che maninata rinta de un bracciol. De tot il cor t'aprec i tavul bé, a tot si t'ha present, o país meu. A tots agrada, a tots agrada estar. S'és una terra inspirada de Déu. Altre al món, com tu, no n'hi ha. Al camí de Vallvent, torrent demorando al collit de Julivert. Al collit de Julivert hi havia un animal, un senyor de capital i fugir un parral i era fugit, i ara serà menjat, el duenya m'ha anat cachant, que he tallat i l'orinal. És així. Val a dir que aquí hi ha una tradició de cançó gegant i que hi ha molts cantants, és a dir, et diria que cada cop que he vingut hi havia algú diferent cantant. És a dir, en tenen molts, i tenen un patrimoni de cançó, però espaterrant. Hem fet garrotins, ho hem barrejat amb les bàlsiques que les canten aquí i està passant d'una forma natural. Això és emocionant. Sota l'ombreta, flors i violes i romans. L'alguerès és una parla de confiança. És a dir, d'entrada sembla que ha perdut espai públic, per la mínima que sorgeix el punt de confiança, aflora l'alguerès. I la cançó és una eina collonuda. Però tinc una hipòtesi, i per exemple això se'm va acudir una mica al País Basc quan hi vivia, que hi ha cultures que sobrecanten. És a dir, que canten tant que és un mal símptoma que han perdut un altre àmbit de la llengua. És una hipòtesi que llenço. Quando io era petit, parliamo di mig secolo, 50 anni fa, io ero una creatura petita e praticamente tutti cantavano l'algherese. Però perché al carrer tutti parlavano l'algherese. Quando io baixava al carrer a giocare, tu per giocare amb els altres companys tenies de parlar en algherese. Nosaltres fèiem una vida algheresa, no? Diversificare proprio la lingua. A voi invece, che non è més la lingua per i giovani, potete essere solo la canzone, ma solo la canzone non è sufficiente, è un mitjà che si può utilizzare per accostare i giovani alla lingua, per espressare di continuare. Es clar que la música pot ser un vehicle important perquè la llengua passi. El problema de la llengua a l'Alguer és que està acabant a poc l'ús social de la llengua. Doncs la música pot ser un dels mitjans per ajudar a la conservació de la llengua, ma no és l'única, no pot ser l'única assolutament. Babu i la mama, amb uns germans més grans, parlaven en algherès. Amic només petit, en italià. Io quan he començat a 8-10 anys, has començat a jugar al carrer amb els altres. Hem parlat l'algherès allí, freqüentant els minyons.
E quando sono andato a casa la mamma mi ha detto, dove sei andato? Io ho detto, sono andato a giocare a Masmignons. Tu parli in algarese? Del dia mi hanno parlato in algarese. È necessario che sigui l'apertura della scuola, il sostegno delle istituzioni, però soprattutto deve nascere negli algaresos e nella popolazione l'interesse a recuperare l'uso della propria lingua. Questo è l'aspetto. Si trattava di trovare un meccanismo che non so come posare in marcia. Se fosse un'opportunità di accendere una lume che con fase per una corrente poteva passare, però alcune famiglie, soprattutto più giovani, di generazione più giovane della nostra, la nostra è quella che ha trancato la trasmissione linguistica. Alcune famiglie più giovani, entre 30 40 anni, hanno recuperato l'uso della lingua, ma sono casi molto rari. Io parlo algarese mamma figlia perché io lo parlo di patita e perché vorrei che la tradizione continuasse avanti, perché sennò farà molta mamì, farà falmare mamì. E perché io vorrei che continuasse la tradizione. Cosa? Ara amore, ara taradunchi. Come ti chiras tu? Come ti chiras? Fra? Dighi Roger, come ti chiras? Sei anzi-tenzi? Dos? No. Sì? Dos anzi? Sì, ma... Purtroppo non hi ha assai mignonsi che parlano l'algarese a Scipatizzi, per cosa assai mignonsi della generazione mia, ma també més grandi non parlano l'algarese, lo sapano, l'ascoltano ma non sapano parlare. E quindi a che è un peccato, veramente un peccato. A me mi passa diverse volte, soprattutto gli aius, che si arrapantesciano che non hanno parlato i propri figli in algarese. Però ora che tenen la seconda possibilità, noi sempre che la vita teniamo una seconda possibilità, ora che la tenen di parlare algarese a Masnez, la maggioria non lo fa. E la cosa che strania me è che se tu miras le cifre relative all'attitudine linguistica degli algaresos verso la propria lingua, tu hai una situazione estremamente positiva. Vuol dire che per esempio al mese del 90% degli algaresos è interessata a vedere l'algarese e le lingue locali di Sardegna a rins delle istituzioni scolari di Sardegna di una maniera strutturata. Vuol dire che tutte queste cifre fanno pensare che la gente ha preso coscienza che è il momento di cambiare a queste attitudini negative verso le proprie lingue storiche. Però també anche questa attitudine positiva non si è trasformata ancora in un'attitudine propositiva. No, troppo. Si vuole grare al pesce, si vuole grare al pesce. Oh, provo, non lo so, riprovo. Si vuole grare al pesce, si lo pesce, vuole grare. Aiuto samami, chi mus femo una copazza. Si vuole grare al pesce, si lo pesce, vuole grare. Aiuto samami, chi mus femo una copazza. Si vuole grare al pesce, si vuole grare al pesce. Si vuole grare al pesce, si vuole grare al pesce. Una copazza. Si vuole grare al pesce, si vuole grare al pesce. Bagnuto zamami, una copazza. La marina, dai, studia la marina, aquí le feste sono tutte cose di bagno per me. Se andiamo a Villanova è tutto diverso, ma io sono cavalli, proprio si fanno le processioni a cavallo, anche hanno tutte cose di bagno invece, è tutta tradizione della marina anche. È un posto marinilse praticamente, anche la pesca culturale. L'Alguer és una de les poques ciutats que històricament a Sardenya ha tingut una relació amb el mar. La gent que vivia a l'interior, Sàsser per exemple, era gent que, diguem, girava l'esquena al mar.
eren agricultors, pastors, una societat que viu dins de l'illa. Els algaresos és al revés, tu tens un horitzó davant teu, sempre, contínuament, i és aquell horitzó que és la connexió amb el món extern, i sempre hi ha aquesta... s'espera que des del mar arribi alguna cosa, alguna novetat, i de fet ha arribat la llengua catalana, i és una cosa que arriba del mar, directament. Un altre. Us convidem a tots i mos farem una menjara i com a aperitiu posarem patgeria, bogamarin, sicípies, sardines en salmorra, orara en cassora i pagels en quantitat. Si vos agrada el peix, si el peix vos agrada, veniu tots amb mi, que mos fem una copa. Hi ha aquest horitzó, aquesta línia que tens sempre present quan camines per l'Alguer, i també, diguem, el pont que et connecta amb Barcelona i amb la resta de terres on es parla el català, que estan directament davant. Si vos agrada el peix, si el peix vos agrada, si vos agrada el peix, si el peix vos agrada. È un'emozione davvero forte pensare che in quegli anni persone come Maresca o Signor Piras, ai tempi che furono, scrivevano quelle cose, sono forti e sono importanti, quindi è importante che noi continuiamo la tradizione che riguarda queste canzoni e la portiamo avanti. Si vos agrada el peix, si el peix vos agrada, veniu tots amb mi, que vos fem una copazza. È una ricerca quasi storica perché c'è nella musica popolare algherese c'è la valenza storica della vita di quei tempi, quindi c'è una specie di libro di storia che ti arriva automaticamente con la musica e incontri una realtà della vita di tutti i giorni che era forse soltanto lasciata nei racconti dei nostri genitori, quindi oltre al piacere della musica arriva anche una realtà storica. Il solo provarci e avere la passione per portare avanti un progetto del genere, di una questione che mi riguarda da vicino, appunto essendo musicista, penso abbia una valenza da tenere in considerazione perché è molto importante. Quindi spero nel mio piccolo di star già facendo qualcosa per tenere viva la lingua. Sono ottimista perché penso ci sia speranza per poterla tenere viva e sicuramente con nuovi artisti come me e altri ragazzi come me e soprattutto con la vecchia guardia che continua a portarla avanti c'è ancora speranza, quindi sì, sono ottimista. Danilo Luzzoni. Joan Antoni Vic Royo s'ha comprat un bandoler i ha pensat ara que és jove de poder-se divertir com un gall se No és solo una llengua, també. També això és important. L'algarès no és solo una llengua, és una part de la vida de la storia di una ciutat. Part de la meva història, de la meva família. Doncs per conèixer-me també aquesta part de història d'identitat és molt, molt important. La Sardegna è sempre considerata come, d'alguna manera, tanguessia che destí d'essere italiana. De fet, hem usat semi italians de 150 anys. Per com funciona la scuola italiana, es fa alguna cosa di storia regional, o sigui, di storia de Sardegna, però molt poc. O sigui, la història que s'estudia a l'escola és la història nazionale, la storia italiana. Il resto d'incontro d'Italia, soprattutto, però anche noi nosaltres non siamo allò, o manco, ens han fet creure que siamo allò. I llavors, si no es coneix el per què es parla, si no es coneix el passat, és difícil que també els alumnes de qualsevol institut es sensibilitzin cap a la importància de la llengua algaresa. Ba
Durante la storia nos enseña a Gnoc, a Cap Gnoc, e se la gente non ha questa coscienza, naturalmente pensa a che salveggia l'algarese, non salveggia res, perché a voi è necessario sapere bene l'italiano e ancora più bene l'inglese, tutto il restante non salveggia. È una lingua che è anche una variante, che è una cosa molto minoritaria, che si parla solo anche non si parla in altro luogo al mondo. È chiaro che se non ha una coscienza forte, e la coscienza forte si può conquisire a la conoscenza della sua storia, di essere un popolo che ha queste caratteristiche, senza ciò io credo che sarà impossibile, se no veramente molto difficile salvare questa varietà linguistica. Noi siamo italiani per nascita, perché così tutta l'Italia unita ormai. Però quando abbiamo usato i musliman anche dei soldati, avevamo qualche occhi, ai carissimi da una parte, i saldi da un'altra. E abbiamo che tentavano, perché prima i saldi usano anche dei paesi. Se andiamo a Villanova, per esempio, sono di 20 chilometri. Allì parlano un'altra lingua, a numero 10 chilometri, un'altra lingua diversa del catalano non gli è proprio. Un saldo. Siamo saldos, però abbiamo imparato la lingua catalana e mi agrada. Siamo una realtà per la Sardegna, esistiamo, non siamo un popolo che dicono ma che ci sono saldos, noi siamo anche e siamo, può dire anche a volte, siamo una città molto importante per la Sardegna, siamo la gay. Per compagnia, quanta triat la razza algaresa ha preso la gente de Cormol. Se los algaresos perdono l'algarese, cosa diventano? Diventano italiani, diventano algaresos per questioni solamente geografiche, so che sono nati anche e pure vanno a nascere a Bangkok e non farà cambiare il resto, no? Es un fet que nos qualifica de alguna manera, ¿no? Que lo cantante, uno dei cantanti més famosos dell'Alguer, Pino Piras, diceva a una canzone che los algaresos dice non sem saldos ni spagnols, già sem fezzi com Déu vol. No sem fizzi, no sem cruz, no sem saldos ni espanyols, no sem belsi, no sem freus, già sem fezzi com Déu vol. O sigui, voleva de alguna manera dire che los algaresos sono algaresos, però los algaresos sono algaresos també per cosa parlano algarese, a parte del fatto di tenere la fortuna di essere nati in un luogo fantastico, dal punto di vista di tutto, lo conoscevo, è un luogo bello, si mangia bene, si vive bene, però si parla anche algarese. Gli occhi belli al mondo, dove si mangia bene e si vive bene, credo che ne ha gente anche altri. Marine, marine, de luzonghi abbondanza, avevo visti conosciut al meu amador de Franza. Si es perdés aquest tresor lingüístic, per me seria una espècie de petit desastre, perquè l'alguer deixaria de ser alguna cosa particular, no només dins de Sardegna, sinó dins d'Itàlia i dins de la comunitat catalanoparlant. La comunitat internacional de llengua catalana, tots, Catalunya, el País Valencià, les Balears, Catalunya Nord, Andorra, la Franja i l'Alguer, io ho detto sempre, non serien tan grans si no fosse l'Alguer. Aquella realtà tan petita, tan periferica, a vegades també problemàtica, che però dona força alla comunitat internacional de llengua catalana. Si no hi ha una connexió física, això del discurs d'imaginar-se aquesta comunitat és més difícil, perquè hem estat molt de temps sense una connexió aèria, ara torna a haver-hi, però sabem, durant els últims 2 anys no hem tingut connexió i això ha afectat molt. I no sé fins a quin punt les institucions, autoritats catalanes poden ajudar.
Lego alla scuola non facevano grandi cose buone. A me mi hanno detto vera che feva io a parlare mon figlio in algarese. Che mon figlio non poteva mai bene alla scuola perché parlava in algarese. Lo professori, gente intellettuale a studiare. È possibile ciò. Ciò, anche lo maestro mio, quando mi sentiva parlando algarese, non voleva. La rateta puricheta, un marengo va a trovare. Non sa compra caramelas, per il papè non gita. Non sa compra melas, per la scolgia non gita. La scuola, allora, musa obbligato, musieva di non parlare l'algarese, di parlare l'italiano. E hanno fatto un'opera di convincimenti, assolutamente di da Chapelle, di non parlare mese l'algarese, di parlare l'italiano. Che ma volsi per marito, canta silenzi per gli aveu, muscasensi o bristo ti lucor. Chi parlava l'algarese non era una persona intellettuale, non era una persona acculturata, non era una persona per bene, come sa di anch'io, che sa di una persona per bene. Tanta gente si è sconvinzita, la mamma non si è sconvinzita, il babbo ne manco. Passa un burrico, da mala tua ma volsi casare. E a voi ancora le istituzioni che non applicano le norme che hanno approvato. Tenin già una tutela inserita all'interno della Costituzione italiana, dell'articolo 6 della Costituzione italiana, e non avevo mai utilizzato pienamente questo diritto. Ugualmente, quando fanno alcune leggi per l'introduzione del Catarà e del Sarda all'interno delle scuole, io tengo l'impressione che le istituzioni scolari non utilizzino pienamente tutti gli strumenti che si gli donano. Ciò a volte també perché faltano i recursi necessari. Perché non facciamo un'ora d'algarese alla scuola primaria cada settimana? Un'ora, 2 ore? Dipende del Ministero italiano che porta avanti la programmazione all'interno della scuola, la programmazione didattica in lingua italiana e in parte si può entrare in progetti in altre lingue, però sempre in maniera non diretta, sempre volontaria o a progetti che non sono all'interno dell'orario curriculare, sono extracurriculari, don casa foras e non tenono la stessa efficacia. Un domenica la gatta si randara a stirare, faccia all'iglesia moglie mia, tornare a misdia, qui in malus macarrons, ama formaggio in quantità. Una ipotesi potrebbe essere di inserire la lingua algarese alle scuole, in tutte le scuole, però a studiare non una materia l'algarese, a studiare tutte le materie alla lingua algarese. Quindi chi studia l'algarese è agevolato anche finanziariamente. Non teniamo maestras preparate o preparate per insegnare la lingua algarese come in realtà deve essere insegnata. Io non so arrabbiato, se il formaggio t'ha mangiato, se scalgura in tentazione, per cos'è un ratto. Io ti già paldonato, isci a foras del furat. Catalogna tanghesse di fare la prima cosa di poter dare l'input a queste persone, di prendere il titolo, di poter fare questi insegnamenti. Poi de monte gli ho scritto al Facebook. Ah sì? Sì. E che gli hai detto? E poi de monte ha fatto un grave sbaglio. Da un Belgio. Taniva di venire alle leggi. Ma che c'è la rondaglia, la testa purighetta, del dia che sfet, e su Said, la gatta la rattetta, ha sempre seguito, del dia che sfet, e su Said, la gatta la rattetta, ha sempre seguito. El primer pas inevitable, i això
no pot ser una responsabilitat només de l'Ajuntament, sinó que és una responsabilitat més gran, és com s'aconsegueix la formació del professorat que permeti que a les escoles de l'Alguer es pugui fer un aprenentatge reglat i dins del currículum acadèmic del català de l'Alguer. No? El problema és això, com es fa i qui ho ha de fer. No? I aquí també hi ha una deixadesa de responsabilitats per part de la regió autònoma de Sardenya, que mai ha assumit la responsabilitat de portar les llengües de Sardenya a l'escola d'una manera estructurada. No? Tenim dues lleis, com sabeu, una de l'estat italià, la 482 i la 26 invece in Sardegna, amb un accordo tra l'Estat e la Regione, è la Reggio Sardegna, la Reggio Autonomica della Sardegna, che pot spendere questa moneta. Agete un budget annuale di 200.000 euro che pot spendere per la lingua algherese. Se tu hai una scuola, parla in italiano, a Mattuz, interrogeggia in italiano, posa scompito per casa in italiano, los mignonsi vanno a casa, fanno una sport, eccetera, tutto in italiano, con sappotti pretendere che parli in algherese, è impossibile. A casa non si parla més, alla scuola non si va a insegnare, i mezzi di comunicazione non tenim. Tenim català TV e parla tutto in italiano, però si diu català TV e parla tutto in italiano, incredibile. Noi aiuti, sì, tre cose che mancano. Allora tenim di posare l'algherese a tutte queste cose, a la vita, la scuola, la famiglia, la sport, la musica, tutto. Allora diventa una lingua viva, se non è una lingua, non dico molta, ancora no, però stiamo andando incontro a morire a poco, ma la lingua. Gambe, ok? Ok, marretta, segui. Maschera, giuga maschera. Se noi davanti all'altra squadra diciamo giuga marretta, gioca a destra, no? Gli altri non ci capiscono, noi però sì. Allora, ok? Ma quelli sono di capoterra, vabbè, quelli parlano del sardo, noi parliamo del algherese. Va bene? Allora, giuga marretta, giuga maschera, ok? Proviamo? Si gioca per il proprio club, si gioca per la propria città, si gioca per la propria identità. E una cosa che va a differenziare la gente degli occhi dagli altri clubs è la lingua. Dove giochi tu? Marretta, vai, occhio, gioco, via! Scherra, vai Nico! Vivono la propria identità giocante e differenti la scuola del paese, è la cosa més bella que se pot fer. És aquest punt que et deia de gaudir, de militar i gaudir-ne alhora. Perquè si no, al meu parer, això no, el sistema no rutlla, és com una roda que no acaba de girar. Más manetas, toca la tua e son partitetas. Más manetas. Que aquí tinguin un equip de rugby molt compromès amb la personalitat algaresa i que vetllin perquè la llengua de comunicació sigui l'algarès, és molt important. Com la cançó o com el menjar blanc que ens ha fet la Rita. Io sempre dico che le istituzioni fanno veramente poco, molto poco, quasi res, in questo ultimo periodo. E també he llegit una teoria que diu que la llengua la tenen els savants parlants, no els polítics, no? Però nosaltres ja ho fem, això, no sé. Si dic sempre, parlem encara i cantem en català del 1354, già l'abbiamo fatto això. Un politico che parla in campagna elettorale e tutti lo fanno e dicono tenendo a fer accions per l'algarès, bla 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 bla, m'agrada arribar que el mateix polític, una volta que sigui elegit a la maggioranza o a l'oposició, parlessi el més freqüentment possible en algarès a l'aula, o com a mínim s'haguessi de donar una testimonianza activa d'aquesta cosa. E lo polític, l'artista, l'escriptor... Programmació i continuïtat. Això de la continuïtat és important perquè a voltes tu trobes una amministració pública che t'ascolta e quando començaves a teixir un discurs de llarg termini, per esempio l'amministració canviava
i tenies de partir sempre de zero. Això és un aspecte realment frustrant. El que manca són verament una atenció, segons mi, de les institucions, sigui d'aquí, sigui de Catalunya, perquè han volgut que això sigui més promocionat, més viu. Volem parlar de finançaments a la música o tot això. Nosaltres, per exemple, a l'Alguer, no tenim finançaments ni de l'estat italià, ni de la regió de Sardenya, ni de Barcelona, ni de Catalunya, perquè no som residents a Catalunya, no demanem finançaments per projectes en italià, quindi pràcticament estem abandonats. El problema és que quan fas, per exemple, com per ell o per jo, des de França, d'intentar de parlar català, de fer coses culturals a l'entorn de la cultura catalana, de la llengua catalana, de la música tradicional catalana, etc., ets a un lloc on no interessa la part francesa, és a dir, que mai tindrà subvenció ni ajuda de la part francesa, però tampoc no interessa la part del sud, és a dir, el país mestre. I donc te trobes dins un lloc on no interesses ningú. Les institucions són una part del problema i per això tenen d'essere també una part della solució. Però també nosaltres som una part del problema i tenim de trobar la solució. Nosaltres aquí contactes culturals amb el sarde no tenim res. Poc. Els contactes que tenim amb nosaltres és amb la mare llengua, que és la catalana. La gent agrada això, té molta fam d'aquestes coses, molta fam i set, perché vol veure di cultura algaresa, però non té grandi possibilità, perché molta gente té gli ha passato una barca. È un'allegria per les mignone, oila. Ens recorden d'on venim, ens recorden que estem en el moment present i, o sigui, són el nostre passat, el nostre present i també el nostre futur. La parentela, la famiglia sa parla, nel Garese la lingua non sa Tenim d'ésser nosaltres que amem la nostra llengua, que la difanem, que l'ensenyem als nostres fills i que la parlem. Chi se pentina, se renta o se scotina, che se la giaga guardando la cosina. Quan tu parles una llengua, estàs dient qui sei també. Si tu saps d'on hi vens, te coneixes més. I reimea, les minyonetes al dia de Barema, cantant allà, passant-lo dia, triant i menjant aquesta badia. I raïm blanc, i raïm negre, les minyonetes al dia de Barema, cantant tallant, passant-lo dia, triant i menjant d'aquesta badia. La relació de l'Alguer amb la Catalunya és molt important. Jo crec que sóc una de les poques persones que han vist el concert a l'Alguer al gener, de Mans i Manetes, i el segon de presentació del disc i del llibre aquí a Barcelona. Per als nens que han vingut aquí,
els nens veien que no és sol per fer una cançoneta, sol per cantar, però que realment hi ha un món que parla català. Hi ha un món que parla català, que és una llengua com totes les altres, que no és una llengua sol del iaio. Jo crec que això pot fer la diferència. La vostra cançó preferida? Anem. 3, 2, 1. Anem al camí de Vallvel, trobem la Zemorando a Colins de Junivel. Amics de Junivel, hi havia un animal, fuggi senyora Carmina i fuggi l'upaldà. L'upaldà se n'è fuggit i la gata se l'ha mangiat, la duena me n'ha cacciat che ha tagliat l'urinal. Yellow che sei da sci, yellow che sei da sci. Anem anant al camí de la Pusetta, trobem la Zemorando la culica rabassetta. Amics de Junivel, hi havia un animal, fuggi senyora Carmina i fuggi l'upaldà. L'upaldà se n'è fuggit i la gata se l'ha mangiat, la duena me n'ha cacciat che ha tagliat l'urinal. Yellow che sei da sci, yellow che sei da sci. Anem anant al camí de Vilanova, trobem la Zemorando a Curivanova. Amics de Junivel, hi havia un animal, fuggi senyora Carmina i fuggi l'upaldà. L'upaldà se n'è fuggit i la gata se l'ha mangiat, la duena me n'ha cacciat che ha tagliat l'urinal. Yellow che sei da sci, yellow che sei da sci. Yellow che sei da sci, yellow che sei da sci. Yellow che sei da sci, yellow che sei da sci. Canteu, bons presos d'aquí, us trauré jo. Aniré a veure el meu pare, petita i bonica. Recaptaré el perdó, lireta i liro. I a cada cap de forca poseu-hi un ram de flors, perquè la gent quan passin, petita i bonica, sentint la bona olor i lireta
Ah.